Hello everyone who is watching us right now. Mazina maita MCADB the entertainer. Of course uri yahe nyine Apex TV the online TV station umwesa Uganda. Of course ni bantu bari kureta information yona erukwata abaslab events zazimwe zimwe interviews zona ahe nyine Apex TV the online TV station umwesa Uganda. Tufurangame kutiti ya burijo. That's Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Na baramuhono of course kigamba Apex TV UG. Hamwe na ADB the entertainer. Of course ntebwe bana benyoni bitu ba Ergon Studios abakutisi ho shoyeje kuseka musente umukintu wetu. Of course wanda kora audio ulimwe shongozino ndakora audio hamwe na video. Of course shira bagenzi bitu ba Ergon Studios babino bakora akintu wechi wo ino mukoro gwa burikika cyona. Of course nko kwanjura kugitwa graduation birthday parties bashira bagenzi bitu ba Ergon Studios. Of course bakwereze kamera nunchi bakwate event yawe akasente kaki wande kuma ibiciraho. Of course teresimwe ziri hansa. Of course no kubona ofuna banyoni bitu ba Ergon Studios kana handi. Yes of course no hinko yimfutahira mna information yone kwani kwata habaslab wow show ya happening around you mumbara. Yes niyo mwisho bamweta Justa Semanda akaine show ibakweta zinga ekitanda cyo ogende. It was a gospel show. Yes a gospel show. Yes ninga yabarokore. At the end of it turn up a massive of course. Yes twaturuko amanyo go twataning up tware event okuyatambura. So reka ngusiyo event eji n'abantu nibincha bizire amukoro by the way abeshinguzo nibinji abize kumusaportinga kankusiyo event eji kankusiyo mukorogu ureba kuba performance ore decoration ore na buchimwe cyona n'abeshinguzo bona of course abayizira mukorogu katuba kusiyo ahenyine Apex TV the online TV station Western Uganda.
mwasiba mutamwe n'abatwikirize mukama simwe mukama n'abakunda amazina nirakan Pastor Wilson ya mukama yakushongorere byeshongoroka Eliato natumanya taremererwa sime mukama nkebindi nisima mukama bwecyoje izoba abandi asemanda ya mukuru wanje nigamuru semanda wow it was wow so yabonera wibare kwiza kubamu wibare kwiza kutagira buri kimwe cyagenda je mukama abaherezo umugisha omwizinira Yesu Garabuganite muziremo twaturiya twatera mwana yacyonda in fact wazo mundo mnocyera semana webare iwe iguriyona ryaha so yabonera abantu bashitama sente bazdireta abatirimo sente mwebare wasisoko mwebare abahagire semanda ubwo mutoto kumizaho abeshongozi mwebare kubaha abasemana mwana wetu. The show was a success. Thank you so much. Okay, amazina nirakan banyetare kizanda turayo bito ahingambira turi aharzinge standard ogende concert ya semana justice yaberje atwa performinga n'abashumuzi batari bana bamwe abantu bari stage cyintu bari no batwanyaguza ahingambira nyokanye na stage ebitwara byabere birungi bari kubagira gospel music. Amazina n'abanyeta abatikiti turi yaha church awasese Hope Church turi concert ya semana justice yazinge kitanda cyo ogende abantu bababingi abeshomuzi bababingi abanyabutegeki baruho abantu betegatetse kumaha sente mwebare munonga bagize bitu mwebare munonga kunda gospel music. God bless you. Amazina nirakan banyeta mera simwe wabinji mukumanya nk'ekikona turi ya concert ya zinge kitanda cyo ogende cyayo songirwe semanda mazima ikivure cyabonera munonga concert yabonera ninga shingete launch yabonera munonga abo kuba abantu bija kandi batuhagera so tushemerwa munonga kumana mwija mukakunda beshongozi mukabahagera nko kumwahagera semanda mwe bari munonga mwe bari kwija nasigana nimera simwe. Amazina nirakan banyeta Pastor Nabis Kurugantunga mu Rwashamire Omurnes Church na ibu mugisha umuronji ya semanda muri Mbarara Oasis Church ni sima n'abantu bona bisha kutwagira
mwe barabanyambaro kwagira umweshongozi wanyu semanda nashemererwa abantu bije mbwingi abeshongozi bija bingi twayeshongora ikintu cyabonera ronchi yabanunje munonga mwe barubahagize imwe bari kutereza sente zanyu mazima cyaba kirunje munonga mwasigana mutwagira tuti ngabeshongozi ba Western tuza kugenda mu misho mwizine rya Yesu nasima ahubwo shongoro cya semanda yanaronkinga nguzinge kitanda cyogende icyeshongoro cyaba kirunje munonga abantu bashemererwa buri kimwe cyabonera nanye naye bwo mucyara ishongora wo muri mbara naura nakisimira rahanga abeshongoza bija kwa semanda umuzi mwe bari na munonga abeshongozi ba Western region kwatansiza hamwe mukabasa kuyamba no kwanemezi abo kugira ngo kabeshongozi tubase kujya hitwarwa tugira